Nahuman na ta pagtanom sa saging guys. Ning ari ko diriya sa bukid, alas 7, human nagsugod na dayon taglampas. Wala pa na human hantod udto kay naniudto una ta. Pagkalauna nimbalik na pud ta og lampas. Human nanguha na dayon ta og mga similya sa atong silingan kay aron makatanom na dayon ta. Human nato kuha og mga similya, nananom na dayon ta sa saging nato. Og ang akong natanom sa usa ka adlaw lang ha, 5 ka punuan na saging guys. Sakto na sa atong pagtrabaho sa usa ka adlaw nakatanom ta og 5 ka punuan na saging. Human guys, dili una ta mag lampas una guys kay gikapoy na gyud ko guys. Murag street ba nato pag hinlo sa atong bukid guys, murag dili una ako maglampas. Ang atong buhaton sa sunod natong vlog, magsiga una ta sa atong mga lukay diha kay para ang atong mga lubi maasuhan. O gayaw kalimti mag-like, comment and subscribe. Bye!